Vsi počepnemo, se obrnemo proti Celjski koči. V počepu seveda, tako. In imamo nizek štart. 3, 4, gremo! Srečno pot, se vidimo na Celjski koči. Pa smo to, ne? Joj, Madoniš! Gremo, pazi! Gangnam Style! Pa roka dol! Pa konje jahamo! Nimaš kje, mlada? Je rekla ga malo poriti, dajmo ga, dajmo! Puška želim! Koliko je cajt? Uša, ne, to je na mestu. Latoja! Zdaj. Kdo bi to bil? Daj mi Murko! Koliko je cajt? 3 sekunde! 4,46. Evo zmage! Primož Pavlin! Primož Pavlin! 2, 3, Kje je Primož Pavlin? Primož, tak hiter je bil konc. Giga Sport daje V-Flex na nove smučke. Tvoje so, Primož, izvoliš. Hvala lepa. Adilo. Dobre. pa smo izpravili v promet. Jana je rekla, da ima foter stare škije, da vidim, koliko jih ne spravimo v promet. Primož, hvala, ker si spucal nam klet. To bi rad imel nove dile. Primož je tako meso. Aj, kak Primož tukaj? Tega Primoža, šele zdaj si je gor prišel, da smo ga nategnali. Primož te dile so stare najmanj 20 let. Pa tak je imel oboje A se ti križaj. všeč, a ti jih pustimo vse? Pa ne bi imel. Ne bi imel. Le, te so pa ganz nove elanke, V-Flex, z vsem, kar mora biti. To je pa to. To je pa rezultat čoka. Rezultat čoka. Evo, aplauz za Primoža! Ganz nove dile Giga Sport! Antena. Veseli december V ritmu mladosti.